A conference meeting was organized at the Jampijala Bukri Community Hall on Thursday to make the strike successful on 30th September, which was announced by Tipra Motha. MLA Vishwajit Debarma was present as a chief guest in the meeting. MLA Vishwajit Kalai has requested to all the people from Takarjala constituency to support the strike and make it successful on 30th September, as it was announced by Tipra Motha on the demand of Greater Tipra Land. Sini media rokno, jeng tini Bukri Community Hall. Baru Takarjala nengi jeng tini kaisa nang ukmani koksa panda jeng, oro amma asok laikya, tayo pandawa phaimanjak laikya sini amseni no, sini leader borong nang Arjun Debarma, sini ani yagra gala tongo, Debra gala tongo, sini netri, belai aktif, sini borong nang sini kuna jamatia, tay sini YTF ni, belai aktif, tay GS borong nang Suros, tay sini sabno chairman dok. Joto no tai joto bisini monitoring committee chairman dok pai jengoro ini kaisa urgent meeting jeng masuk laikya kok ke obose sini buskang final 30 tarik September sini ADC area no strike haya ka ban o ban no success khaine ni bagai tini ni sini o asok lai panda actually no joto no siwo sini o ban 30 tarik ni o ban obong kha diprasar ni survival ni bagai sini diprasar ni joto demand no tuye jeng saimano tabu kaisano chini joto Tiprasar ni buku kaisano payo je Greater Tipra Land hai ke alada rajyo ek separate state ni o slogan o core demand no tuino chini o bus ka ni je strike hai pano jeng saimano chini je o strike omobo sawo jeta jeng chini India government no kase pressure no ni bagai karon jeng saimano tabu chini ADCO गोबां मा बिल पेंडिंग दंगो BC इलेक्शन खाइजाय गया तै डायरेक्ट फंडिंग खाइजाय गया अबरंखा तिप्रासाव ने बेलाय खादुमानि अबसं किन्तु पीसफुली काइनो बसकिन अ 30 तारिख नि जे मूवमेंट आयके जे स्ट्राइक अब बनना जों सक्सेस खाइनाय अबचिनि बुबाग्रे नेतृत्वे जतनो आमसानि जतो लुकुरक सारा त्रिपुरानि जतो लुकुरक न जिनि अन हयते कयमुं दङ आनि हयते कयमुं दङ जे जों अ जे बसकानि जे अबन 30 तारिख न जैसा कपन सक्सेस खाया नांनाय अमो सुदो चिनि तिप्रा मथानि डिमान्ड जिबिनिया तिप्रा मथानि जिबिन बनिया अबन सारा तिप्रा सारफनि 12-13 लक्ष तिप्रा सारफनि डिमान्ड नि बगै सर्वाइवल नि बगै जों खायनान थाङै दङ आमनि बगै चिनि अमनो साख्लाय मं दङ चिनि अ 12 टाका जन नङैबो जों चिनि अ 12 टाका जन दुइटा पार्ट जों डिभाइड खायजोंनाय चिनि बरक कायसा गाके सादु पाराव थांनाय चिनि यां जम्बुइजला yang side engkai mo satu paro thanjaknai tai Takarjala ayang portion engkai chinoro price 17 ta 20 ni bisingo divide khaise mo ba kaisen ka chori lam ko kendro thanai Don Bosco aiga Dewan Bazar thangjaknai chini of 12,000 borong korno jotone sio or 10% diprasa omo belai ko population bu kabang diprasa ni bisingo anbai chung tinor meeting khai salai ar khana ni bisingo chini kasi announce nai je bon ni bagai chini o announcement kana 10 ta ni jimin chengjak nai bon ni bagai ar no jotone siwa of bon mongkha je 30 tarik 6 ta ni jimin fungni 6 ta ni jimin sarik ni 6 ta jara of bon ar ani ahoban tongnai of bon no joto tiprasar tai chini Takarjala amseni o Jompujala amseni boronang koinai joto norok of bon no जों खा कुफुर बाय खै लामदक सगै दुकान पाट गारि गुरा चलिया खै अफिस बंद खै दंनान बगै आं नन थानि अरन होइते कयमुं रखरजौ Takarjala Jompujala amseli packeting pajangan thangni dong 100% jinoro office dong school dong jinoro joto office tamne SDM office dong oro जों picketing khaijak nai o picketing kahano success nai chini dong siklarok dong dai chini DWF dong wai chini Tipra Motha dong oro जों kahano ekta picketing khaijak गुबुन बदल इसके साझा आम है लो काम सालामो नहीं दी कुमुन बदल चाहते क्या बोलते नरक साइमनो तिप्रा हावा गोबां मा दिन में पॉलिटिक्स खाइले फैले कारण पॉलिटिक्स नि बगै पॉलिटिक्स खाइले माने ताम साने राजनीतिक फायदा नि बगै राजनीतिक खाइले बे वसिन तिप्रा मथा महाया जों जिनि नासिक मुंगाइसन दङ अ खानि तिप्रा सावना जों बाइके सार्वे बगै न लुखना किछु दिन सका जेता सीपीएम रक साजा गयानि सव अपन ब्रक बाइके साजा नै बा कारण borok saja khangkai जों अर 25 years जे सीपीएम रुलिंग खाइ फैदनो जों तिप्रासा दिप्लाय बुला काजे जों अर सम्पूर्ण नुखा जे borok कायसा तिप्रासा विरोधी अमो borok नि जों हयते जों स्राय जेता प्रेस मीडिया नि बिसिंति जों नुखा
On this day, at the meeting, apart from MLA Bishwajit Koloi, there were also TWF former President Sindhu Kanya Jamatia, Takarjala Area Village Leader Arun Devarma, YTF State Secretary Suraj Devarma, and other members were present. Reported by Ashok from Takarjala, Chini Khorang.